Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel. Reka mbabwire ko FCM 23 yatangaje ko intumwa zayo ziri muri Qatar ngo zitagiye mu biganiro by'amahoro. Niba zaragiye mu biki uraje urabimenya. Abasirikare ba Kongo ndetse na Wazalendo bakurikiranywe ubujura ndetse no kwica abarimo majoro bakomeje rero guhigishwa uruhindo. Ubushinjacyaha rero bw'Ubufaransa bugiye kujuririra icyemezo cyo guhagarika iperereza kuri Agatha Kanziga. Ngo rero muze dutera gatebe twumve amakuru. Cyambere nuko wowe ukanda subscribe kugira ngo rero dukomeze tubane gatanu kuri gatanu. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko intumwa zaryo rero ziri muri Qatar zitagiye mu biganiro by'amahoro ahubwo ko zajyanywe n'ibintu bibiri gusa. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu mujyi wa Goma kuri uyu wa 22 Kanama 2025 AFCM 23 yasobanuye ko intumwa zayo rero ziridoha muri iki cyumweru rero kugira ngo rero zisuzume iyubahirizwa ry'ingingo yo guhagarika imirwano ndetse no kurekura imfungwa. Ibi rero byasobanuwe n'umuyobozi wungirije w'irihuriro ushinzwe ubukungu ndetse n'imari Freddy Kaniki Rukema wagize ati rero ngo nta ntumwa zacu zirajya Doha gukomeza imishyikirano. Hagiye abantu babiri bagenda bafite ubutumwa bwo kwiga ikibazo cy'ifungwa ndetse cy'ifungurwa bambe ry'imfungwa ndetse n'icyo guhagarika imirwano. Kaniki yanasobanuye ko ngo gusuzuma izi ngingo bikubiye mu itangazo ry'amahame leta ya Kongo ndetse na AFCM 23 byashyizeho umukono tariki ya 19 Nyakanga bifashijwemo na leta ya Qatar, kandi ko iyi ntambwe rero nimara guterwa aribwo rero bashobora gukurikiraho ibiganiro by'amahoro. Nibiri muri aya mahame rero twarangije gushyiraho umukono kugira ngo rero niba bishobotse noneho tuzohereze intumwa zijya kuganira ku nkomoko y'intambara cyangwa se impamvu muzi z'amakimbirane. Ntabwo rero dupfa kujyayo. Nyandiko y'amahame rero yasinyiwe i Doha yateganyaga ko rero ibiganiro by'amahoro bitangira bitarenze tariki ya 8 Kanama nyuma rero y'iyubahirizwa ry'ingingo zirimo guhagarika imirwano burundu ndetse no kurekura imfungwa. Mu gihe rero ingengabihe yateganyijwe yari kubahirizwa, byari byitezwe ko amasezerano y'amahoro azashyirwaho umukono bitarenze tariki ya 18 Kanama. Gusa nta na kimwe cyabaye rero muri ibyo. AFCM 23 hamya ko kugeza ubu abantu bayo 700 barimo abanyamuryango bayo ndetse n'abakekwaho kuba abanyamuryango batararekurwa na leta ya Kongo, kandi ko leta ikomeje rero kugaba ibitero ku bice igenzura. Leta ya Kongo yanagaragaje ko rero izarekura abantu AFCM 23 yasabye nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ku mirwano rero ikomeje nayo ishinjira ihuriro kurenga ku gahenge. Leta ya Qatar yanasobanuye ko imbogamizi rero zabayeho ngizizi kandi ko ngo ikomeje kuganira n'impande zombi kugira ngo rero zumvikane gahunda y'amahoro rero ikomeze nk'uko ngo yateganyijwe, nubwo rero habayeho ubukererwe. Hanyuma reka twihute cyane duhite twerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ariko ku ruhande rwa leta. Urukiko rwa gisirikare rwa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku itariki ya 19 Kanama 2025 riri kuburanisha abasirikare 9 Wazalendo 2 ndetse n'umupolisi umwe bashinjwa rero ibyaha birimo ubujura bwitwaje intwaro ndetse n'ubwicanyi. Ubushinjacyaha rero buyobowe na retired colonel na lieutenant colonel Luamba Songe bwanasobanuye ko rero ibi byaha byakorewe muri groupement ya Ruvungi ndetse no muri centre ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu bihe rero bitandukanye. Muvugizi w'ingabo za Kongo zikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Ligan Mbuyi Kalonji kuwa 21 Kanama yanasobanuye ko rero mu basirikare bari kuburanishwa ngo harimo abashinjwa kwiba ibikoresho by'igisirikare ndetse no guta intwaro. Lieutenant General Mbuyi yaravuze ngo muri 12 baburanishwa harimo abasirikare 9 ba FARDC, 5 muri bo bashinjwa rero kwiba ibikoresho by'igisirikare gikorera mu karere ka 33. Bane rero n'umupolisi umwe bashinjwa guta intwaro kurenga ku mabwiriza ndetse no gusesagura amasasu y'urugamba. Yavuze kandi ko rero ngo mu barwanyi ba Wazalendo bakurikiranwe ngo harimo Kanani Kabeya Kyugo wiyita General cyekwaho rero kwica ofisiye mukuru w'igisirikare cya leta Major Salumu Tambwe amukase ijosi. Ati muri Wazalendo 2 harimo rero Papi Osea ushinzwa kwicira mugenzi we Miriam Byayeso muri Ruvungi. Undi rero n'umuyobozi wabo wiyita generali witwa Kanani Kabeya Kuyho ushinjwa rero kwica ofisiye mukuru wa FARDC Major Salumu Tambwe wakaswe ijosi tariki ya 4 Mata 2025 bwo yari mu kazi muri Sange. Uru rubanza rero ruyobowe na Major Mwanza Kanyimbu Jean Marie rubaye rero nyuma y'amezi 5 ibikorwa by'ubutabera rero byose bihagaritswe muri Uvira biturutse rero ku rugamba ingabo z'iki gihugu zihanganyemo n'ihuriro AFCM 23. Hanyuma rero reka tugaruke mu Rwanda tubabwire ko umunyamategeko wunganira imiryango yaranira inyungu z'abaregera indishyi mu manza z'ababuranishwa ibyaha bya jenoside Maître Richard Gisagara
yatangaje ko rero icyemezo cy'abacamanza b'Ubufaransa ngo gihagarika iperereza kuri Agatha Kanziga kizajuririrwa. Aba bacamanza rero bo mu rwego rw'iperereza kuwa 20 Kanama 2025 bafashe icyemezo cyo guhagarika iperereza ku ruhare Kanziga rero wari umugore wa Habyarimana Juvenal ashinjwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Aba bacamanza banasobanuye ko Kanziga rero atagize uruhare muri jenoside ndetse no mwitegurwa ryayo, ahubwo ko rero yagizweho ingaruka n'igitero indege yari yitwaye umugabo we yagabweho tariki ya 6 Mata 1994. Imiryango iharanira inyungu z'abaregera indishyi mu manza za jenoside muri 2008 yatanze ikirego yasaba ko rero Kanziga akorwaho iperereza ku ruhare rero ku byaha bya jenoside n'ubundi n'ibyibasira inyoko muntu. Muri Gashyantare 2022 abacamanza bafashe icyemezo cyo gufunga iyi dosiye bagaragaza ko rero ngo nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yaba yaragize uruhare muri jenoside. Kubera ko Kanziga rero yakuwe mu Rwanda tariki ya 9 Mata 1994 hashingiye ku itegeko rya François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa, iperereza ku ruhare rwe ryakozwe mu minsi 3 ibanza ya jenoside. Muri Nzeri 2024 ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba mu bushinjacyaha PANAT ryagaragaje ko rero iperereza kuri Kanziga ryakozwe mu bikorwa bike ku gihe gito kandi rero humvwa abatangabuhamya bake. PNAT yasabye rero ko hakorwa iperereza ku bikorwa bya Kanziga byo kuva tariki ya 2 Werurwe kugeza ku ya 9 Mata 1994. Imushinja n'ikindi cyaha rero cyo kugira uruhare mu mugambi wa jenoside. Tariki ya 18 Gicurasi 2025 abacamanza banze ubusabe bwa PNAT basobanura ko rero ngo nta bimenyetso bigaragaza umugambi wa jenoside umugore wa Habyarimana ashinjwa. Cyo gihe rero PNAT yajuriye iki cyemezo, ariko kuwa 20 Kanama abacamanza bashimangiye icyemezo bafashe mu mezi 3 ashize ndetse ntibanafashe umwanya wo gusuzuma ubujurire bwatanzwe. Hanyuma rero icyemezo ngo kigomba kuzajurirwa. Uyu mwanzuro rero washimishije cyane abo mu muryango wa Habyarimana barimo n'umuhungu we Habyarimana Jean-Luc ndetse n'abandi babashyigikiye bagaragaza ko dosiye yo gukora iperereza kuri Kanziga rero yahagaritswe burundu. Gusa Maître Gisagara kuri uyu wa 22 Kanama yatangaje ko nubwo rero ngo hari abawishimiye ngo barimo abo ku ruhande rw'abagize uruhare muri jenoside, abayakana, abamunzwe n'urwango ndetse n'ababashyigikiye, iby'iyi dosiye burya ngo ntago birarangira. Aravuga ati ntimucibwe intege n'ibineza neza byo ku ruhande rw'abajenosideri, abahakanye, abamunzwe n'urwango ndetse n'ababashyigikiye muri rusange. Iyi ni intambwe imwe gusa muri iyi dosiye, haracyari intambwe rero y'ubujurire no gusesa urubanza. Ntabwo iyi dosiye rero yapfundikirwa itaragira muri ibi byiciro byose. Uyu munyamategeko yanagaragaje ko muri Gicurasi PANAT yanagaragaje ko rero ngo itemeranya n'icyemezo cy'aba bacamanza cyo guhagarika iperereza kuri Kanziga, bityo rero ko imiryango iharanira inyungu z'abaregera indishyi yizeye ko rero ubujurire buzatangwa. Nta mpamvu yatuma ibiro by'ubushinjacyaha byamaze kugaragaza ko rero ngo bitemeranya n'abacamanza ba mbere bihagarika iyi dosiye itaragera ku bacamanza ku rwego rw'ubujurire nk'uko rero itegeko ribyemera. Kuki rero abacamanza badashaka kuburanisha Kanziga? François Mitterrand wategetse ko Kanziga akurwa mu Rwanda yari inshuti magara ya Habyarimana Juvenal ndetse yashyigikiye ubutegetsi bwe ubwo ingabo za RPA inkotanyi zarwanaga urugamba rwo kubohora igihugu. Kuva Kanziga w'imyaka 82 y'amavuko rero yagera mu Bufaransa nta kazi kazwi yakoze, ahubwo yatunzwe na leta y'Ubufaransa. General Major Retired Paul Rwarakabije muri raporo y'iperereza ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yatangajwe muri 2008 yasobanuye ko Kanziga yamaze igihe kinini ahabwa amafaranga n'urwego rw'ubutasi bw'Ubufaransa ruzwi nka DGCE. Hanyuma rero mu mafaranga Kanziga yahabwaga na DGCE ngo harayo yohererezaga Colonel Aloyizi Ntiwiragabo uri rero mu bashinze umutwe w'iterabwoba wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Ibi rero byashimangiraga uruhare ruziguye rwa leta y'Ubufaransa mu gutera inkungu uyu mutwe. Musesenguzi muri politike Tite Gatabazi yabwiye ikinyamakuru igiye ko rero impamvu ngo zituma abacamanza bo mu Bufaransa banga ko Kanziga buranishwa ngo zikubiye mu bisigisigi byo ku butegetsi bwa Mitterrand bikimurindiye umutekano. Aravuga ati afitanye amabanga n'Abafaransa mu ruhande rw'Ubufaransa muri jenoside. Indege y'Ubufaransa niyo yaje kumufata hano. Kugeza n'ubu rero atunzwe na leta y'Ubufaransa uretse ducya kubura ku ruhande, ariko kuva agezeyo burya ngo ibiro bya perezida byatanze itegeko ngo ntazagira icyo abura. Gatabazi yavuze ko rero ngo mu myaka 31 ishize burya ubutegetsi mu Bufaransa bwagiye buhinduka, ariko Kanziga afite abantu bamukomeyeho. Aravuga ngo abo bantu rero bagenda banarenga umurongo wa leta iriho, nibo rero banashyigikiye Agatha Habyarimana ariwe Agatha Kanziga. Reka rero ngewe nsoze gutya
mubwire ngo icyo mwifuriza ni ibihe byiza. Press subscribe rero kugira ngo tuzajye dukomeza kutubane mu makuru yose tugenda dutambutsa hano kuri channel Ubuvumbuzi official. You can subscribe n'ubundi iyo tuzanye andi makuru turongera tukahagusanga. Icyo mwifuriza rero ni ibihe byiza no kuryoherwa n'ubuzima.